Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапес. O Imam Ibn Mađe, rahimehullahu ta'ala, копиро сунени, пренесенела менги ек хадиси таро посланико салаллаху алейхи ва саллем. Кога со бешела? Кога ирангипе со мухаджиратари Абесенија ки Медина, о посланико салаллаху алейхи ва саллеме, јек диве бешлео ленцар, hem maškar ko kjeri be lafi muhabeti vakjer gjalinge. Šalite objasninen mange nešto so desingapes interesno tu mencar ki Abesenija. Pa je kolendar vakjer poslanikoske sallallahu alaihi wa sallam. Ja Resulallah. Jek dvije do dekamen bešaja sine nakle puri manušni. Ko šero sinela piravala sine jek sarčaro paineja. Pa vakjerala dodека pirala sine, a oj sine monahinka i puri. Pa vakjerala alojek poterno mladići, čigjala ke vakjerala po vas maškaralko pike, hem guringjala. Koga guringjala, oj pelitele, hem automatski neli pelola tarda hem opani, hem adava sosinela ubral košero pagilo. A men diklemo do vas slučaj, pa i purina vakjergjaleske ništo. Само ирангјапе килестен вакерѓалеске кадике јек диве соковолтуке. Само акава лафи, хем поадари ги пури вакерѓа. Каволо диве, кога Аллах те бареке ва таала ка холилпе престолеа, кога ка поставинело мизани, кога окам ковола менге упредер кошеро, кога ка почминенте керен лафи амаре васта, хем кога ка почминенте керен лафи амаре пре, hem te keren lafia maro telo, adava dive kadike. Hem ko adava, o poslaniko alaihi salatu wasalam ko ashungja akavataro sahabija, ko adava o poslaniko alaihi salatu wasalam vakerja, o hako vakerja. Hem pandek puti vakerja, čačipaske i puri, o hako vakerja. Su značinela akava. Akava značinela deka so hem mangja kerko životo, te jane deka jek dive jevapi kade. Окова кога со истано судија, хем лела мито, јек диве джевапи кадал. О тукова со институт болнице, хем авриал мерена чороле мануша, не елем парете лечинемпе, јек диве джевапи каде. О тукова со институт кера, хем изнаеминеален, деа киријајо нардоте живинен, па нанелем паре, ко шудре време и калеален таро кера, јек диве джевапи каде. О тукова со сијан мајстори, hem lea pareta romanuša, pala ko adva prevari nealen, jek dive dževapi kade. O tukova so halano hako je ti mengoro, jek dive sigurno dževapi kade. O tukova so sijan manuškova so kerelo operacije, pa naštite arakentut, dodeka rodenatu to manuša preselinena, jek dive dževapi sigurno kade. O tukova so isitu tromni, hem nadeala koro hako, hem altitiri neala, sigurno jek dive dževapi kade. O tu koja sosijan sasui, hem kerea probleme boirake, hem učinkerea boira, sigurno nek dive dževapi kade. O tu koja sosijan bori, hem altitirine sasa, hem leo pravo e sasa koro, jek dive sigurno dževapi kade. O tu koja sosijan čavo, hem nasijan postušno te roditelenge, sigurno jek dive dževapi kade. Pa tuda koja sosijan roditeli, hem na arakea te čaven, hem na deo pravo lengoro, sigurno jek dive dževapi kade. O tu kova so kerea fitne, maškar ko manuša, sigurno jek dive dževapi kade. O tu kova so kergen špionaža, ki buti, hem neka si kalgetari buti, a toa čiljanki odaja buti leljanle skoro tan, sigurno jek dive dževapi kade. O doleske butano jasno jek buti, so mangea kerko životo, jek dive dževapi kade. Со требала те халувата ракаја кратко случка која со и пури десингја пелаја. Станло товала менге ки годи. Со мангеа кер. Јек диве джевапи каде. Ко диве, кого камковолу предерко амарошеро, кога какерен лафи, амаре васта, амаре пре, амаро тело, кога ховајбе на нете овала, кога мизани ка постави налпес, емо Алла праведно ка судинал. Со мангеа кер. Станло ки годи, нека чонтуке олафија пуира кере. Јек диве
ga dikhea kaleske. Parolafi, bu trebalo da te razmisli na upet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.